ayikho into esihlanganisa mina naye kodwa ngathola iWhatsApp yakhe angazi ukuthi wayefunani ngayiaccepta ngithe ngiyabona ngakusasa lo mfana usedumile 1212 lo mfana usefaka iziphandla sihambe ke kuthiwa ke kuyolandwa abobamkhulu ayisiwela umfula masifika lapha na ke fike kushisa iphepha mina ngingane nginaboma 15 to 16 akho into engizoyibuza kushisa iphepha lapha na bababise ke umjolo oqhubulashi ononina onontanda ombune omakhuzini business bezi 3 azifi bese kuqhamuke ugogo omdala igama lami nguMinzo ngwawakunene ngisuka leDumbi bathi kwaga umuthi lena ke iNation TV SA butwana sawubona ngokumukela kweNation TV sawubona mfowethu siyaphila kanjani ngiyaphila butwana hayi nami ngiyaphila mfowethu webhoti kunzima kunzima leta amadlozi inhluvile imndeni qhatha nomndeni qathi mina phofu ngingakhulumela abanye abantu mina nje ungimoshe kakhulu kodwa ke bhuti mina lokho engikubonile kungisizile kungisizile nje kakhulu ngibayeka abanye abantu abasakholelwa khona asiyimi phela khona abanye abantu abayibonile into engiyibonile ngizoyiveza kodwa amakhambisa ukuthi ngiyibonile webhuti angifuni kama amadlozi akhona ayakhona akhona sikhulume nje iqiniso amadlozi akhona kodwa akusiyilento abantu abayicabangayo angithi amadlozi kuthiwa abantu bakithi abafa okay ngibambe lapho ngoba ngiyazi abanye bazokhuphukelwa imoya ukuthi ngithini manje lo ngosiphuphela la ithi ngiyilande emuva ngihambe nayo khona uzoyi-understand khona ngeke aze-understand kodwa ke is fine webhuti mina ngokuba singene kuyo uchazela ababukela amakhaya ukuthi ubani usuka ngikhohliwe lo yazi indaba sesifuwe angithi mase ngifuna uyifaka lento webhuti igama usamkelo wakamjoli Sibongo ngisuka eMzimkhulu elalini abathi kusematshini ngumakhelwane nenhlabeni negugwini nekoki kuna nomfana abathi uKingnuba umfana wangakithi lo uyangazi naye kodwa kasikho lapho mfowethu asidlule webhuti ngikhule ngawo mina amadlozi ngisho nje kanjalo ngibeka kanjalo ngikhule namanje hayi ukuthi into eseyiyekiwe namanje ekhaya amadlozi into esaqhubeka esenze yimi nje ozikhiphile ngizoyiveza ukuthi ngizikhiphe kanjani ngizoziveza futhi nesizathu ukuthi ngizikhiphe bekutheni ekhaya ngomunye unyaka angithi ubaba uyena omdala ekhaya ubaba ke kwa njengemdala ekhaya uye waphuma umuzi wakhe washiya ikhaya kakhulu lapha mawungumfana kuphuma umuzi wakho ngomthetho wamadlozi nabantu abalandela amadlozi kumele ulanda abanye abantu abadala bazobheka umuzi wakho bazongifakazela abantu abafana nawo babudokotela bayakwazi lokho waphuma kuba kwazakhela umuzi wakhe ngingane mina yonke into ekhulunywayo angeke ngiyiphikise ngiyafunda ngiyatshela ukuthi khona abantu abadala angibazi abanye ngiyavezela izithumbeni ukuthi hayi lo ubamkhulu uSikorobhani ngoba uyena engimazi ozana ubaba then mfowethu komunye unyaka ubaba ahlinza inkomo mhlawumbe sasilapha ku6 elanda abantu abadala ezoba introducer emzini wakhe omusha eshika kakhulu kuthiwe ke asiye emanxiweni wakudala amanxiwa wakudala nambe nginokwabona makuthiwa ngiyolanda izinkomo le kude emaphakweni bengibona nganga ukuthi hola kwahlala abantu ubona ngesibaya sekwengamathi la kwaphila abantu kudala then sashifta sawela umfula sawokwakha amanxiwa amasha because kunalezi zinto ezitsha zesibanje manje kodwa la uyabona la kwaphila abantu ubona ngani kusela isibaya ngithi isibaya sakudala sasikwa ngamatshe yabona ngesibaya la kwaphila abantu namathula ubaba ke enze lo msebenzi abiza wonke amajoli mayebiza amajoli wonke
wenza umsebenzi bese kuthathwe lesihlahla lesethumu lahlankosi kuthiwe siholanda bona abantu abadala siwela umfula sekulamanxiwa wadala akusahlali bantu lapha amanxiwa nje ubona amondlo la ukuthi la kwaphila abantu because unokudlula sometimes uthole ikhuba lelokulima elalidoswa yinkomo ulithole lapha selihleli lirusi libona wona kwakuphila lapha kwakuphilwa la sometimes nokubona nebhodwe bona la kwakuphilwa la ayike sihambe kuthiwa ke kuyolandwa abobamkhulu hayi siwela umfula masifika lapha na ke kushisa impepho mina ngiyingane nginaboma 15 to 16 akho into engizoyibuza kushisa impepho lapha na bababise umjolo oqhubulashi ononina onontanda ombone omakhuzini bababise nje bonke bamkhulu abasho engabazi bese mase khanjwa ukuthi we singabheki ngemuva ngoba sihamba nabo hayike sihambe kuze kuyongenwa ekhaya makufika ekhaya tholakala ukuthi kunezimvu ezi3 mfowethu azifi zigwaziwe lezi ezinye zifile sigwazi ngoba makwenza umsebenzi ubaba wayeshilo ukuthi le inkabi yenkomo ngiyenzela ubaba eshubamkhulu uSkolobhana athi le ngiyenzela umakhulu wami uManjela umakhulu lo ekhristi lo umakhulu uManjela ngiyamazi washona semkhona then ke lezi ezinye izimvu azikhomba ukuthi lezi ngenzela ubani nobani then thola ba kunezimvu ezi3 azifi bese qhamuke ugogo omdala okhona la athi bantu abami uxolo kunabantu abadala la abahamba ngesikhathi samabhunu ngesikhathi se-apartheid beyegoli beyozama imisebenzi zake basabuya labo bantu ngicabanga ukuthi yibo laba abanolaka ekwenza ukuthi lezi zimvu zingabi ngoba anibabizanga ningababizanga nje abantu abami anibazi ngicela nithathe izinkukhu ezi3 siphumele ngaphandle kwegate niyoxolisa nibatshela ukuthi beningabazi nabantwana kodwa ngelinye ilanga niyobenzela okukhulu ayina ngempela kuphunywe ngaphandle kwegate siphume sonke somndeni uphume ngaphandle kwegate athi ababize lo makhulu mina ngibaza ababize ukuthi awubani nobani bese ubaba mayiphethe lezi inkukhu lezi ababize ukuthi ngicela wena mkhulu bani nobani siyaxolisa ukuthi asimbiza ngasinazi abantwana so sicela ukuthi ngalamahobe ngoba kuthiwa amahobe akuthiwa ukuthi inkukhu kuthiwa ngalamahobe sicela ukuthi ningene ngaphakathi so thi mase sihlanganisile siphinde sinenze lokukhulu ngicela ukuthi webhuti sathi sibuyela ngaphakathi safika lezo nkukhu lezo ezifile I mean lezo zimvu imvu lezo sezifile so mayindike ngingane ngiyabona ukuthi hayi le nto yodlozi ikhona kusho ukuthi ngempela amadlozi akhona asibhekile hayi ke nami ngempela sengimdala sengimdala sengiyabona ukuthi sengumfana manje osekumele ahambe eGoli ngishisa impepho nami ukuthi ngicela ukuthi njengoba ngihamba ngeGoli abantu bakithi bangivele ngoba kwaze kwashiwo yazi ubhuti ngizogcina ngeqa izinto ezibalekile ngoba kwathi kwenye igame wona bhuti ngicanazelwa yilwane ngicanazelwa yilwane nje kabuhlungu kabi mangisesikolweni isikolo i-high school ikwenye ilali eKhaboma segugwini bathi segugwini wafika omnye umem lapha wathi hayi umakhulu bathi umamiya ozala uma wasegugwini ngithi kusematsheni mayefika athi ngiyabizwa ekhaya cabanga ngisesikolweni wabona aboma 9 to 10 ngisanda ukufika hayi ngithathe incwadi zami ngigodwe ngekhaya mangifika ekhaya kunesangoma isangoma esithini manje lesi nesangoma sithi sithunyiwe kimi umakhulu manje lo makhulu esimbizayo ngiyamazi ushone sengikhona umakhulu ozala ubaba athi uyazi ukuthi ubaba kunendlobo ekaqeda kuyekha ebeyinhle so izitha amazimfuna bezingamthola ukuze ubeqinile so manje sedlulela kimi ziyazi ukuthi umfanyana lo indaba yemithi akayazi then wena futhi ngithola ukuthi ke lesangoma singitshela ukuthi wena bayagadla wena ebusuku awulali
kunokwenza u1 no2 nokubona izikhova efastileni and uqinisele lezo zinto bengizibona mina futhi bengithi ngilele ngicinazelwe ngiphaphama mangikobe ngithola isikhova nazi akithi manje endlini ebengihlala kuyo bengasegadini bengizobona nje isikhova sihleli lapha singibhekile ngithola yizo lezi zikhova ezincibazelayo then lesakuma sichaze yonke lento and isikhuluma into ekuyiyona bese sengitshela ukuthi umakhulu okuvikelayo kuyo yonke lento le umakhulu wakho manje sikhuluma ngomakhulu engimazi so yonke lento le yangenza ukuthi ngikholele ukuthi idlozi likhona and limbhekile sibuye ngimdala manje ngiyegula ngishisile impepho ngimbizile lo makhulu ukuthi makhulu sengiyegula ngicela umbheke ngiyofuna umsebenzi kuze nami nginakhe lo moya umuzi hey webhuti mangifike egoli hayi sihlangana ngibuye egoli ngitshela ma hey ma ayikhona mana ngizahlangana egoli athi ngoba wathi mawuhamba washisa impepho kuphela ayikho into ephathekayo kuyiphethe awuzame ngamandla akho ake ngikwazi mina njengomuntu omdala ukukunika imali ukuthi hamba uthenga into ngamandla wakho ukwenze kulento isebenze angino 150 futhi ekhadini ngagibela ngayita ehadini mangifika laphana ngayithenga le nkukhu ngabuya nayo ngibuya ngeenyawo imali ayikho le nkukhu ivele yabo 150 lobe nginawo uphelile buya ngeenyawo etown futhi ngibuya ngalathemba lokuthi bayabona ukuthi istruggle engisona ngihamba ngeenyawo ngisuka etown from ekhaya banginethemba lokuthi yabona mangishisa le mpepho ayizinto futhi uzophela hayi ngishisa le mpepho uma wayela eduze angithena umdala izithakazelo uzazi kangcono namina masiguqile lapha emsamsishisa impepho ngiyababiza angilekelele naye ukuthi ayibobhekani nangumntana wenu phela indlala ifa yenu izobuyela egoli ihambani nayo hayi budayi lutho ukusuka hapo nje akhonto elungayo manje ke ninabhuti ke ngulo umuntu othi mayexawe yinto azenzele yakhe research ngibone ukuthi amadlozi akhona ayaphila kodwa ngeyami iresearch ngokubheka ukuthi why namadlozi engangiphendula ngigcine sengithola iqiniso lokuthi la bantu esithi amadlozi esithi abantu bakithi basibhekile hayi akusiyo ukuthi ngiyazi ukuthi umbukele ekhaya uzothi udakiwe lona uhlule ukulinda ngoba izinto ezinhle ziyalindwa webhuti ngimdala manje ngizolibeka nje iminyaka yami ngina 34 this year how from age to 28 from 34 ngisalindile ubaba ngaloso sikhathi manje ngichazele yena uthi wathi efika City Deep emarket yofuna umsebenzi uthi waye ukugcina mfethu eqhamuka ngemuva uthi umlungu wabayeka bonke laba begedini wamlande lapha elate wathi wena woza ngena manje lo madlozi ahlulwa yini ngoba ayikho into wrong engiyenzile kodwa naku awangenzeli lento engiyifunayo webhuti ngitshela ukuthi ngathi mangiyihlaziya ngeyami indlela lento le ngiyibhekisisa ngoba mina anguyena lo muntu othi mahlulwa yinto bese vele ngiyelele kanjalo hayi into ngiye ngibheke ilihlo ngiye ngathola ukuthi hayi namadlozi lawa akusiyilo lento abantu abayicabanga webhuti kwenye game ngithi ngifuna ukuyibona lento amadlozi yini kahle kahle lento engiyikhulumayo ngoba kunabantu wena bhuti ongeke ubanyakazise emadlozini ngingabablame abasebenzela angisho ukuthi abawayeke ngoba abasebenzela kodwa ngikhuluma nomuntu namhlanje othi yena uyizamile lento amadlozi ayisebenzi ngikhuluma nalo umuntu sengibayekile ngazi bazongithuka into uyaphupha wona bheda uhlule ukulinda amadlozi ayalindwa cha sengikhuluma ke manje nalo othi yena uzamile njenganami ayisebenzi mamela ke mfowethu ekhaya lento yamadlozi mfethu akusiyo lento ecabangayo ayiyona mfowethu ngicela nawe uziphi isikhathi uyibhekisise yathi mina ngezeni ukuyibona lento ukuthi akusiyo lento engiyicabangayo ngiye
ngazama lento ekuthiwa isithwalo. Ngathi ngifuna ukubona lento yamadlozi ukuthi yinto ehlangene nesithwalo noma yinto epure njengakuthiwa phela abantu bakithi abasebafa. Ngitshela ukuthi wena mfowethu liyazi lento ngiyikopephi uma celebrate. Khona lo mfana ngithi bengikhuluma ngaye ngithi uKing Nuba. Lo mfana lo before adume ngizoyibeka lento izofika kuyena othi izofika kabuhlungu. Kodwa it's time sokuthi ngiyikhulume. Lo mfana lo mfowethu before adume ayikho into ehlanganisa mina naye. Kodwa ngathola iWhatsApp yakhe angazi ukuthi wayefunani ngayiaccepta ngithe ngiyabona ngakusasa lo mfana usedumile. 1-2 lo mfana usefaka iziphandla. Hawu. Manje indaba yokuba famous noba nemali ihlangana neziphandla. Ngayithola lapho ukuthi into ehlangene namadlozi into efana nesithwalo. Cha abantu manokuyithatha njengokuthi isiko asisiko lento esiyenzayo yokuhlabisa inkomo ukuhlaba imbuzi sifaka iziphandla kususiko lo. Imkhuba le mfowethu uma ungavusa ushaka manje umtshene ngamadlozi ayazi lento ushaka. Imkhuba esesiyenza thina manje. Imimoya lesidlala imimoya. Mama labe bhuti. Ngithi ke ngifuna ukutesta lento ukuthi ngifuna ukuthwala ngiyabona injango zahlangana. Ngithi awuthi ke ngithwale ngifuna ukubona uma kuzokwenzakala. Ngifuna ukuyitesta lento. Webhuti ngathi mangisesha kuShop bathi kumele ngihlanganise ngendawo equiet ifem draw istad it's illuminate ngiphahla amakhandlela awu6 ngiwalayite then kune angiyazi yesihebrew yato babethe ngiyibiza ngase ngiyipracticeile ngisho ukuthi bhuti khona into eyenzeka enza ukuthi ngigcine lento ngiyikhansela ngithi angisayenzi lobo busuku lobo azangilala ngathi ngithi ngiyalala bhuti ngilele empedeni lento ngiyikhansela ngithi angisayenzi bengithe ngizoyenza ngithi sengiyikhansela ngithi angisayenzi lento le ngithe ngilele ebusuku mfowethu kwaqhamuka ngathi ngiyaphupha ngelele ngiyakhumbula ngangilele ngesisu ngiphupha ngathi ngihamba nomunye umfowethu wakithi abathi uGugu sihamba endleleni ingca utshani kunalendlela eziwu2 ngihamba ngapha masihamba uvele kimi phofu uvele ibhuti akazichaza kanjani lento le umlaleli uzomnxelela ekhaya kodwa ngizomnikeza ipicture ukuthi yini le yavela kuvele into emhlophe kodwa futhi ingathi ingane iyafly lemoya ayina inyawo iza straight kimi naye ungapha nayiyeza kuye mayifika la kimi lento le ivele ichange ibe inyoka ngithi ngisabuza bhuti ukuthi okay ngibeka nje mayiza lento vele emqondweni wami ukuthi ngizosayina icovenant ngizosayina ideal ngalento but manje la saxabana khona nayo ithe mayifika la yashintsha yaba inyoka yila ngithi ngizama ukuyibuza khona ukuthi manje why manje ushintsha uba inyoka ngaphaphama bhuti. So ngifuna ukukuvezelana wena mfowethu ukuthi lento yamadlozi into ehlangane nezithwalo kodwa abantu abaningi abayazi. Asibuyeke mfowethu. Uyabona into ezokwenzeka nge-30 leka kaphakela umthakathi ezokwenzeka nge-30. Kunesibonakaliso mfowethu engisibonile. Ngiyazi abantu abaningi bazothi awuqalile ukukhuluma amanga ke manje. Mfowethu lado ngiyibonile.